Pero možda je to i subjektivan sud, ali radovi su svake godine zaista kvalitetniji. Velika je muka mene i članova žirija da se opredelimo za ovaj broj. Moramo da smanjimo broj zbog raznoraznih razloga, prostora, kataloga i tako dalje. Tako da sam ja prezadovoljan kako se ove stvari odvijaju. Prezadovoljan sam što ova vrsta angažmana, umetničkog angažmana, ima svog smisla i svoju svrhu. Ove godine naziv teme zadatka koji sam ja postavio jeste evolucija dobra i evolucija zla. Naša obaveza je da ukažemo, moja obaveza i tima sa kojim radim ovde, da ukažemo na ove dve evolucije u ovom slučaju. Ovaj projekat pokreće kritičko kreativno mišljenje i mislimo da bez ovog mišljenja nema promene u društvu na bolje. Bez ovog mišljenja stojimo, stagniramo, padamo sve dublje i naravno da nam nije dobro. Evolucija dobra i evolucija zla je jedna izuzetno aktuelna tema, zadatak koja se nameće. Ja nisam mogao da odolim, a da joj se ne posvetim i u tekstu kataloga ja sam obrazložio sa više aspekata kako stvari stoje u svim segmentima društva koje nas okružuju. Interesantno je reći da je neverovatno koliko čovjek može duboko da padne dole, koliko može da se uzdigne. To su neverovatne stvari, od nas zavisi gde ćemo pasti. Puta 30 jeste neki mali prostor koji mi gledamo, ali je veliki za umetnike i oni na tom prostoru pokazuju dosta stvari i dosta umetničkih osjećanja. Kulturni centar Zrenjanin se zahvaljuje svim autorima koji su učestvovali na ovom konkursu. Kako znate, 197 prijavilo se autora iz celog sveta, 140 je žiri odvojio kao najbolje. Mi smatramo da svi autori su pobednici večeras, ali eto, čestitamo prvonagrađenom i mogu da kažem da je ovaj projekat s jedne strane međunarodni iz razloga zato što se prijavljuju i šalju radove umetnici sa svih kontinenta celog sveta. Imali smo i ranijih godina da je to iz Kine, iz Argentine, iz Amerike, iz cele Evrope, a sa druge strane da je regionalni zbog toga što ova postavka obilazi Beograd, Pančevo, Novi Sad i Sremsku Mitrovicu. Stoga smatram da je ovaj projekat veoma značajan za Kulturni centar Zrenjanin, za grad Zrenjanin i za naravno celu umetnost i umetničke stvaralaštvo. Zapravo rad predstavlja našu planetu, a ovi okovi, metalni oko nje, to sve predstavlja problemi danas našoj planeti. Bilo da li su to neki nepogode prirodne, da li su to neki ratovi, bolesti i tako dalje se. Motivaciju sam našao na raznim vijestima, u čitavom svijetu, šta se sve dešava. To mi jednostavno motivisalo dalje i tako da nazovem rad. I veoma mi je drago što učestvujem ovdje i što sam pobedio i mislim da je ovo mnogo veliki uspeh za mene kao mladom vajaru.